Hadirin bakami karya Board of School Education embos kalapan mana yak result jangka kelas 12 arts mentagasi lasaki bayar kerdan bandingkong jangka HSSLC layo pada ke school Negaru Hills kat bayar kerdan ke Arpa layo pada ke Samla Kasin Auxilium Higher Secondary School nang Tamash Long. Habakran cikla patai kubor ke Samla Barihun Mauri ke layo bad yakane kerdan bad ke layo distinction hisanti subject kelaong badai ke jingtre stam ke jingkongu yakine kai ke pelong ban yo bad yakane kerdan. Ada bahan lang Mauri ngade na kasinong badan riting but ngalit school ha po Auxilium Girls Higher Secondary School nong Tumay. Ika jing sino jiki hadin bakla yo akan kursak mo yo Tumay. Haga jing siya tapo ngakrem expect na bangan yo yakani ka kerdan. Nga expect tang ba nga expect bangan yo hagi 8 ki 7 ki 9 ki 10. Tang ba po banga yo ka result menta kasi ki ong nga second rank tang ong desisya na kuno kumong langit demo ta tang giap isya yang kadis tengah ngarakmen tengah nga kadap siya kan dapat jingmen tingkat pada jisu ible haga jisya tengah ngadik kena bangasa apa konten berki sisters teka lai jangan kalong biang dong sedang ngamda ladang krekot ngamde tanda bang krekot bersih ada ngadon kepoy baro bangan krekot bangan akai bangan let's school bangan sayang saya sempit kalau jangan kalong balance apa exam ngam dia bang krekot extra na bang long discipline kalai so everything ngabuk beda kapor dia bang tang pada exam tang pada mitik ngan krek extra ngabuk balance bit baro teka jinge te kadan baik kamtam kini kipor minta nadu mi uni yang Jepang COVID-19 de kelabun ka jinge inde tengah nasional inde kipalo jangan ki kena inde hamala kapor pat ngasungu bi ublay nama ka bakalong ya di nakara planjung te ngasungu bi ulada uai gani ka jinge pang bagi kelas kimlang ya di tisu ki jinge ka school kimlang shu bapura kuma mencuam mo taba minta pakai along baik buan naki bentak ni hap yu hinala di ki ni kai ru ki le ke bentara jong pen sitam shu ila di mo ban krek got shu hak wa jing tinal di te la kata ru ngasungu yu blai bau ai ni COVID-19 namar parang ni COVID-19 undan tengi ru insalong jaitu baik ngin semak da ban wat hi dala di nan di ek tu ki ka perthai te ka ong baik nama ki beri bapak kemat tekin long ki doktor ki engineer eta hande ha jingmu janga larang ayo ikan ya kerdan ru ngadap ra ka jikban basle hande ka jingchang janga kalong bangan bandong kum sister solution naga solution congregation dementa ngam melit kelas hande nganit polis ta Kenapa kelas apa melit polis sister ngan pep ngan i saya ka jingpuli dengan sabateng pada dalalong sister mentangan habteng ka jingpuli belong sister saidan kumba piti baro bangam de ka kena bangar spa kumba kibe ki spa ma ngade na kay kalong yung sembang ngamti baduk niyo ek ibang idon kam handeng inda biang pas kelas 10 ru ngayo top 20 15 position te ngakwa shim science ndre nglem labor te kalenti kala khang la dut te de we ilinti ba ila pli nga ita idi miss Amanda jirwa de mai nakadaw jung ite lada i de mai ba wala dang adu jikmen bangami shim science ru de mai ba min sim nga ban continue da ka arts ru inde sai de ba kani banga sakwa balong sister banga kwa balong surit de la de te menta nga trang be balong sister FMA sister bangan ai shi baro kalong ba lara pikwa banlong sha kiba job ka jim kidan kam ka jingkongu kala bande imi pa nani ka layano ino ikinong kai ikini kibahalo jong pidi banan kam ben kongu ekibe ke jing seng jing kra jing kibe hang ta ken pisa job lara kibe ki ong kibe lek tapi ya be kata ka jing lam ti jing kibe nama de ubli ba lam ti nama jang ba jang ki ndire ban shop na kibe ndre nladiru pe uni COVID-19 ul ailat hay ngi kena bangin ki in sala di ngin ba ladi ke jing tap hay exam umde ben chutho ta kitu kinus ba emis ndre ban wat na ladi ban apply ka jing nang sta jong di nama ngasa konven ba kitip de ho ngi pendon kam ka fun nama ngi don kam ka fun ndre ka fun nama ngam dan fun ben teng don ki sisters
jong kani kono ka Auxilium Convent ki yarap nga ki ai nga pendon kam na jong ki dan kam de jong polok ng pendon kami te namang sa convent kani ka social media kam da effect ya nama ngidon da kapor